Wala ka jingdawa ban pentrai kamno ek inline permit hagani kejela hagini kisni bamenta kelas sedang ban kenja. Hendrai hagani katayo ko kenhuan kalawan cakamat ban penken mau biang yakini kapang kebala menjeru dagi yang dorbar tawan kejela bandawa nak sorkar pedeng. Kani kenhuan hagani kenti kalalit kendu yu Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ban penke imbiang ya jingdawa ban pentrai kam ya ka inline permit ha Meghalaya. Haka artarik mentau benai no opera hajar arbuway kekenhuan jong kesur upat ba kebri hunyo trap kalalit ya kendo yo CEM ka KHDC ubat titas Starwell Khan haka bakal IT de kejing tho hu halor kejing dawa ban budien haka ban penurlong ya ka Khasi Hills Autonomous District in a line as adopted from the Eastern Frontier Regulation 1873 bill hajar khatpra jong ka KHDC ka bill kebalawan ra do CEM barim ka KHDC uba HS chela ubala klatno haka baka yang darbar jangka KHDC ru kala menjur haka arpu pratrik ubnai risau kasnam hajar khatpra balayo jing menjur nakilai pongut ki MDC ban penjari yaki kendon jangka Bengal Eastern Frontier Regulation kat kendai sepaknya pulai kani kekenhuan kalapan kan mauru boba HS chela kumuriu shimet ulai de kemokot rumah haka yang syari ke bahaya do jongkari ke Supreme Court halor ke ILP kumta hagani kesni kesur upat ba kebri hunyo trap kala kenturu yu Chief Executive Member ka KHDC ubat titas Starwell Khan ba ka District Council ke deban bot dia nekene kemokot rumah ke Supreme Court da ka bayower lang ru ya barok ki MDC ban kershan ya kene kejingya kun ban penyo ya ka ILP hagani kejela kamtam hagarilum khasi jantia nalor ka ILP kene kekenhuan hagani kesni kala keren ru halor kejingya penbet no yo put usam ubadan hapedang kejingya kajab gejela asam bat kumjuk ban penru spa ekaktian khasi daga ba penrung hakikat pulis skul sepanggi siem bat kileng do hagani kebri unyo trap tenrai katu kalakta nadu bala notify la penjari ya kan ya kan mega clear transfer of land argusanak jok snem khat khna spa nyu phra hati nang to kawan ka jingya be khar ka basar khai ba ngakan mau katu kepor haki snem prapusan prapunriu prapunjau hakatu kepor ba la long presiden ba bol en lang do hakatu kepor ka pram hasoyong la long kumwe niki secretary jok KSU to kepor ba kadang kena samla tingi kan mau to kepor ngiawan seselong ban penki ek ta kamsim ban be igir khar mot ki Bangladeshi te katu kala nang ya tingakan mau ru pada igi banta de hadien ba lawan Chief Minister Dr. Mukul Sangma lasdang bante pejak agen ka ILP kat hadu bakala pelong yi kisamla ban sya alam bakala open bi dak MRSSA hadu menta kata saya kata MRSSA ulai open bi iksamla hana bak ILP kamlong sisin bomdan kamon kemut ke bomlong dan ubrom nasela long ro ding sia ikjat benrio hak por mi sikis jang ke jing penduk orang bak sedong bat kiki gue ngidan bok tak po dan bak PNC mo kum CM katur ufai po Supreme Court ting sngu ba ban pentip bahadu menta kanir umta kadang dai tangka stay udah empat dispose kena kes po Supreme Court te kani kadi kowe ni kijinge ka bagi bu kijing pat nang ni UCM bas ban bot ini kani kes mata kadau habang ikan mau kum bakalong menta ngabu lengkot ya ka resolution po assembly pla da pas khat khandai tarik jong Disember arja kat khandai kilet Delhi kapau bau ai ka insol uang basawan hadiah jong Christmas te kani kadai we ni kijing sya kain do thala ya ka jat benriu ko jengi te ngaju perkhat hatu ka jing dawa ya pi kam syang hok te kani kadai we ni kijing te matang ibu hak ne hakmat jong CM da ka bor burom ba titos kan ilong positif yang sasim ya kan ka kes ban discuss apa ka standing council ka jong i bat kilegal expert bat hadien kata in sapentip yangi kumno ban le dan rene kaliang jengi tengi ong dan long kat bolong ro namar ngiti kena katan ka United Khasian Jentia Regulation Act 1952 balad adopted kani kadan te kadan to ka jingong tu ba la repeal ya kan ya ka khandai tarik Disember arjakat khandai tingir ni pun sengau bakato ka kes jong ka brian kur kalang ka bele kes pos kut banyo lesen patakia hakato ka por kaka job da ka 372 surplus 213 kaka job ikan ka kes ka pamot kano ka an ka balalong
kabala rong konstitusi jogri India lada kala palat ya kala license onam la su ban weng lada dari presiden lada onam la su ban weng itu kan